Mauri ora whānau te Umuariki, Whakatauki, round 2. These ones are a little bit longer, not a problem to us whānau. Whakarongo, titiro, kōrero mai. Waikato, taniwha rau, he piko he taniwha, he piko he taniwha. Kua kapo hea koe te ringa kaha o aitua. Me hoki ki tō maunga kia pūrea koe e ngā hau a tāwhiri mātia. He wahine he whenua, ngaro ai te tangata. Ko tāu raurau, ko tāku raurau, kaora e te manuhiri. Ka pū te ruha, ka hao te rangatahi. He manuka e te miro nō nā te ngāhere, he manuka e te mātauranga nō nā te ao. Whakakiingia ngā whāruarua ā rātau mā kua whiti atu ki te pai o maumahara. He wāhine e te kai tohu i te tapu, he wāhine e te kai whakanoa i te tapu. E harataku tō e te tō takitahi, engari, he tō takitini. Kia hora tamarino, kia whakapapapaunamu te moana, kia tere te ka rohi rohi. E harati aroha e te kirimoko, engari kuia tērā e pūpū ake i te whatu manua. Ka mau te wehi whānau, awesome, fabulous work. Hey, they were a little bit longer, kept us on our toes, didn't they? No worries, plenty of time in the 2-minute time test. Let me know how you get on. Mauri ora whānau.